Arngut ki brio gila yap, prangut ki laman saw, na kacing batai kansan ki bom penpany mau ha ki parmau ki bodon ha nakrabil river district. La ong bagani kacing cha kala ja ka por lai bijian op haisngi, chong ka arfinyo trek noi lur arjar fuei, hak ba kacing batai kalami na ka parmau udhan bir lama. Arngut ki dei ki bla yap ki dei ki batrei ha ka parmau ki bodon marjan, kabla dei trai do commission cream, ka ba ki buman saw ki dei ki batrei ha ka parmau tei udhan bir lama. Kat kum ko khubor le jingtep bala pengkre i tei bom pen pramau, bat thmu batai pat khamadian. Henry nak jingcur slap kenceran galilie kalah kem syekiti bom bat pelong ban batai kensan. Kat kum kaseng MPSO ka sarkar jala kalah khang man plie bat tima wa ketika than terngah bat ong bagani jingti mau bat shalan mau ketika than kalong go babian. Ka MPSO lem kid khot kalawan cungo nadu ketika janmiet baca ka cung batai bom balik biang hakar pratrek ban lap benia ye kani jingja. Kaseng kalau उचोर dak ijahar persya ini gibriu bapnya iki परमाव. नहीं बताओ आप कैसा लगा ये किस वजह से हुआ ये पत्थर लग ठीक है हाँ? पत्थर लगा अब वही क्वारी में काम किया था नहीं हम लोग तो दूसरा गाड़ी में था वो क्वारी जो ब्लास्टिंग हुआ था क्या उन लोग पत्थर ब्लास्ट करने वाला था कल आज करना है था फायरिंग कहाँ पे फायरिंग हुआ था नहीं मतलब बिजली के ऊपर में हो गया ना तो मतलब आप लोग ब्लास्टिंग करने वाला था कल नहीं आज सुबह उड़ेगा बोलते मतलब कल जो बम जो है वो मतलब कहीं तैयारी की आज के दिन आज सुबह में वो क्वारी में ना औचई के क्वारी में तो भाई आप हमें बता सकते हैं कि ये चोट आपको कैसा लगा कैसी लगा मैंने हम लोग इधर गया था पत्थर गिरने के लिए इस टाइम में बारिश आया तो घर में तो लोग क्या वायरिंग करके रखा है क्या बिजली मार दिया वो अपना अपनी फूटा हुआ। तो आप कौन सा क्वारी में काम कर रहा था वो जो वायरिंग किया था ना ये दूसरा क्वारी पे दूसरा क्वारी किसके क्वारी में काम कर रहे थे आप और ये कमीशन किसका कमीशन वो कहाँ का रहने वाला है वो मालिक इधर है मतलब क्वारी में रोज काम चलता है पत्थर का प्रथम तो ऐसा हुआ कि मतलब लाइन फायरिंग के लिए ये किया था मतलब वायरिंग हो गया पूरा बाद में बिजली की बारिश का बारिश का बिजली की वजह से कट गया। कितना टाइम में हुआ ये हादसा ये ऐसा है कि लगभग 4 बजे ऐसा 4 बजे मतलब वो क्वारी क्या ब्लास्टिंग करने के लिए रखा था क्या रेडी करके रखा था कल सुबह उड़ाएगा बोल के कल सुबह उड़ाएगा बोल के वो सब रेडी करके रखा था मतलब टाइम खत्म हो गया था ना इसलिए कल सुबह करेगा बोल के रेडी करके रखा था अभी Terima kasih nakalian ngaseng nakalian People Social Organization ngelawan naga piling kata outpost banbu jaka FIR kajongi halor ke jengja ki balaja menin kasngi janmit kum bah ka persau beje kata ka jengja menyetu kalong bala nakalian kaseng layo ka jengtim baladon ka jengja ka basosi naga jengthei bom blasting ha ka kwari nakalian kaseng hi ngaduk menin ngelawan ban pej ane ban khami ban jurip lagi jon hikmat ban andang ngila poi hakati ga jaka menin ngila yo i ba ngila yo jitip ba ya ketika kwari la peniak be an lam ki kot kisla ki babiang na po ka mining ba ka ju kapor la don ka jingyap jong arngut ki briu bat kumba prangut ki balak mensau bat nakaliang ga district administration ki por ki baladap ka kum ka an kaladap ban khang ya ka jingpli ya ka kwari andrei ka bapan sungo kalong ba enda ka board ka district administration kaladap ban khang lane ban sis ban silno iki kwari andrei kine ginong peniat be an kidang pli biang bat dei lang ba ka ne ka jingpli be an ka jongki ba saja kum vine ki jingja ki ba susi ban kaliang ka sangi ngim kwa ba nangne sakmat kindon sisu ki jingja ki ba susi dei halor kata ka nongrim ngilawan bu ya ka FIR menta ka sngi hangne bandawan nak gibor badai pej ba kidai ban kiam bat ban pristom mardor gitu gibriu ki badon kti hakane ka jing peniat yakini kwari be an sakawai ka ba penlenga yangi ka seng kalong ba ndang lawan menemit ndang wan yo I ba ka don kawai ka kali ka bala saben nakimau ndala dep ya ka blasting antrai menta ka sni ndang ila poi ka tiga jaka ngila yo I ba kita ki try ba peniat kwari kilatan ya kali bat kilalet ban buri saklau
kat ba ka investigation kampat dam lane ki pulit ro ki 4 poi ban le ka investigation an re ki try ba peniat kilatan ya kaliru bat kelak buri ya ka seklau te kane ka ka pen I ba ka don ka ka chalendet bat ka bangila ban ong sai ba ka dehi baki peniat be an dei nalor namar kata gadau baki saya buri ya kini kali jungki katung ga jengtip jengi naki nong tray lane naki bru ki ba don marjan hakate ga janmit ilayo jengtip ba kala don ka jingtumu ban pen petei lane ban blas ya ki mau tekila dep le lut nadong sedong taki wiring ki connection ga jengki teki mut ban blas no kum menta ka sngi men step kan rei kan dit ka jano ka jingja na ka jing shalan shop jung ka mariang te kat kum ka jing yo jengtip jungi ki ong ba lawan utau lele lane utau perthat dei hap namar kata gadau ba ndala strike lele kasami ka jing blas dei halor kata ka norim basa blas kendit kensan bat kita ginong tray layam bat kunjung adon ka musau Ya apa pian po ikane ke FIR na kalian ki pulit ke ka response ka jungki. na kaliang kulit mentasi lawan bu FIR ndai kila pediang ka FIR ka jungi bat kila kularu ba kenyai budin bat kentuat ya baro ki badon ki akan ka kam bat kin persukam kat kum ka ai na kaliang ka sang ru ka dawahi ka bor ka ai ba ka dehi bentuat kulai kat bala kenang ba kin ai ketika jing besar ka bohok kam tam gitu ki bala krat bisa Te fitim na mono belong try ketika kuari pat. kawai kuari kabala long try kadai jong ba commission kriam bat kawai kuari kadai kabala long try dawu ba lama ku baki kitat